Učimo se azerbajdžanščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Mətbəx tərəzisi. Kuhinjska tehtnica. Mətbəx taymeri. Kuhinjski kasovnik. Mətbəx termometri. Kuhinjski termometer. Qıf. Lijak. Sarımsaq əzən. Stiskalnica za česen. Sitrus sıxan. Ozemalnik citrusov. Kartof əzən. Tlačilka za krompir. Pizza kəsici. Rezalnik za pico. Mətbəx qayçısı. Kuhinjske skarje. Həmir fırçası. Copič za pecivo. Soyutma rəfi. Mreza za ohlajanje. Qazan altlığı. Podstavek za lonec. Banka açan. Odpiralec kozarcev. Buz kubu qabı. Model za led. Həmir qaşıyıcısı. Strgalo za testo. Un ələyəni. Sito za moko. Bişirmə kağızı. Papir za peko. Bişirmə qabları. Pekovske kosarice. Cupcake kağızları. Kosarice za cupcake. Diş çöpləri. Zobotrebci. Taxta şişlər. Lesena nabodala. Mətbəx ipi. Kuhinjska vrvica. Pendir bezi. Sirarska gaza. Krem torbası. Dresirna vrecka. Sürtgəc. Strgalnik. Çırpıcı. Metlica. Oxlov. Valjar. Ölçü fincanı. Merilna skodelica. Ölçü qaşığı. Merilna žlica. Ələk. Sito. Konserv açacağı. Odpirač za konzerve. Şüşə açacağı. Odpirač za steklenice.
Kartof ezen. Krem torbası. Konserv açacağı. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.